Kinong kersaan ke NPP kila Pynlong ya ke jingialang haka Ophis jang parti hatura kabla shah thang hakini kisngi badan ke jingkruman hakini ke jingialang ladan menteri rangba ke jala konak ke sangma ulampang ke yeng dorpar Thomas e sangma ladan lang ki menteri sarkar ki MLA bad de ki spangut kinong kersaan ke parti national president Conrad ke sangma ubedeiru menteri rangba ke jala Meghalaya habakrana ke jingialang ulaong baka parti NPP kan sepenben yakni kamat kabede bat ka sernat schedule tribe bat loong ba annum dan menu bala ban penret mensim ya ke parti NPP kan nangai beteng bala ke jing syakri bat ba kenbot ya ke lenti ke bau upurno e sangma bam kwai dwar ble ulah hikai ba kumki kristan ngidei ban ye ien bat ban ya ma bat uloong tu nginang penklan shushu ya ka parti da ka ba ukhat uwer banyateli ka we kum shipara hagani ke si menteri rangba ka jala la penpa ke jing sngongu ki pulen ki balala pante la kame ke jing klumar ha ka ju ko po la penpa ke jing sngongu ki pai pa nong shong snong ka sortura ka ba ki le snok ti lang baro ban pen khu ki syndrome bat ke jing khuble ka let shabaro ki nong ya lam niam ki blabu ke jing kerpat banwan ra ya ke jing shong so dukungan nangja darang ba ka aunang na nangja aro patesa hayat sem kam chirak batte kam ka e ya chini patiko aro plak tapakken aro na me chirken na me public baksa atun kubonge Garowits ni tentang kona noksukan si wenne riange anchen party ko organize again or mobilize again kasachi kumong kachi anchen party ko again ani anchen dalo ya principle lo pangchak ya anchen kam kana ya oboso ani somayo anga baita pressure anga kana sejak tentang building rangko suenga hana mande nok cinapinga ha mande rangko dokinga anga ka onang jama